به نستعين في أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Kekasih hadiran, alhamdulillah kini sa miabutin waktu na to, waktu ikarwa sin pakarajaan na to, serta in waktu ini bersukuan siguro mulia guru kalasan Kimil kato tanim patungtong waktu ini na ako magdugay itukbal ko in guru kalasan mayroon na rin diklan Sheikh Abdul Nasir Abdul Rahman فليتفضل سيادته مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نحمده سبحانه وتعالى ونشكره الذي أنعم علينا بنعمة كثيرة ظاهرة وباطنة، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق يظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. صلوات الله وسلام عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بدعوته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة تجد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Maulidain itu mga kekasih Allah subhanahu wa ta'ala hatiranan.
Yari na isab kami mga kamaumaasan sing kamu ha kabiaksahan. Yatud na mo na isab maun pahadarat sing kamu ingganap pangadjian. Amin maci-maci kita ni wa pangadjian bunga sin pag-iman. Aula-aula na tungod habunga sin pag-iman. Pasingurun kita niyo mga sila gawutiban tutug in pag-iman nila sa luway ianugaraan sila sin Allah Ta'ala nikmat kabuhi iwan sin kaibanan ianugara sin Allah Subhanahu wa Ta'ala nikmat karunahan sin kabuhi dahon lutuon pakamatay. Mga anak po, pasinguran niya tukato tanyo amunin ni amalan in bariman usog iwan bariman babae. Inayat yatud na mo maun pahadarat sing kamu ganap pangadjian sa barang sinabutan sin suara ini. Ayat Suratus Surah. Ayat hikakauhaan tag-isa pa ayat hikakauhaan tagtu. Adapun in pangadjian na to di hayat ini kakuyagan piyakuyag sin Allah Subhanahu wa Ta'ala in bariman usog iban sin bariman babae. Asabab kalna iagad nila in kabayaan sin Allah Ta'ala. Wala nila na iagading kabayaan nila. Dagawaing kabayaan nila, piaagad nila pakabayaan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabab tiyanto nila, amuyad to in makapasanyang kanila, akabuhi aula-aula na aadlaw kana-kana. Mga anak po tiranan, danundaran impabaita sin Allah Ta'ala, kanabihan iwan karasulan, timammat, najukup, kajunjungan taniyo alayhi salatu wassalam. Kahinapusan Nabi iwan kahinapusan Rasul. Dahil nga mga napasampay niya, marikato taniyo, aula-aula na haumat niya, dahil ngukan taniyo, baita, mpalman si mahasutsi, mahatinggi Allah Subhanahu wa Ta'ala, tungod pa mga bariman usog, iwan bariman babae. Palman si mahasutsi mahatinggi, والذين آمنوا وعملوا الصالحات. Palman sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, adapun in mga bariman usog, iwan bariman babae, amuin wala kialummian in jantong nila. Wala kialummian in dila nila.
Damikian wala kaya lumian impito ang gauta baran niya. Asabab sin pag-iman sa bunal. Nangako sila ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nangako sila magtag-ipon. Kal na amod timpiag papanjarihan kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amin mga sila beriman. Malano sila tudyo patuhan nila. Impuntukan niya. Damikian malano sila. Antara nila magkahi. Iban malano. Inhulaan nila. Kalna iagad nila in kabayaan sinallahu ta'ala hakatampalan iban nakasipukan. Amanu wa amilu salihat. Yammalan nila in rukun imanunun. Damikian yammalan nila in rukun Islam 5 sa barang simarayaw. Palman sin Allah Ta'ala fi rawdatil jannat. In sila yadto usugi bang babae, maasi bang bata, buhi iwan sinyaw na sila, alawm simpakubulan, fi rawdatil jannat. In sila yadto katantan, halawm kakuyakan. Mga anak ka po, in dunya, biya bukon makakuyag na. Biya nagkasusahan na mano siya area dunya. Umangad palangit, umatud palangit, bukon na umatud, di kakusog simpag-iman. Bukon na mangdungdung, ikakusog simpag-iman. Pag atod, biya dagbus miuka. Yan na isablaw niya in alamat makamula. Yan na isablaw niya in alamat makasusa. Mga anak ka po, in luti, in daugdug, inangin makusog. Makukain tao. Aula-aula na imbang sa Yahudi ban Nasara, sampungon nila yung mga tenga nila. Imbar iman di manghindua sila kaagi. Umalop sila panagpapanjari. Kaya nga sabab yan mga anak ka po, yari haayat ini. Mga sila beriman sa bunal. Mga sila nag-amal pamarayaw sa bunal. Fi rawdatil jannat. In sila yan halawm kakuyakan. Dahil hindi ng kakuyakan yan. Dahil nagpapanjari harap piya panjari. Dahil Tuhan Rabbul Alamin pamanga ipon niya piya panjari niya. Yanughara nila mauning kuyat. Isiurim makatayma sing kuyagyan amanu wa amilu salihat. Amuraim mga sila malanuin jantung tujuh patuhan. Amuraim mga sila malanuin hilalaungan tujuh patuhan. Amuraim mga sila malanu impito ang gauta. Baran umalok patuhan, iwan hantara sin sila magka. Mga anak ka po, 5 miinggumi. Sambil paadlaw niyan, magmimitingin na kura sin dunya. In na kura sin tiap-tiap pula. Lanuan na to lang niya, inhula na to.
limummi na yung basura, limummi na yung pagsunog, limummi na yung katantan. Sa in problema, wala pagsabutunin lumi. Antara nila iwan sin nagpapanjad. Sabab mga anak po, bang limummiin tao, iwan sin piaghulaan sin tao. Alamat siya yan, wala miyagad sin nagpapanjari kami. Bang alamat wala miyagad din tao nagpapanjari kanila, hisyo na iniakaran. Iniakaran sin tao biyaon, Yahudi Ivan Nasara. Sa taud-taud ayat, biyayta sin Allah Ta'ala. La tattakhidu aduwi wa aduwakum awliya. Ay niyo hinanga ingkuntara ku iban singkuntara niyo kalasahan. Bagay niyo. In naglalako-lako. Hababaw sing gumini, sila'y marayaw, amuna in Yahudi Ivan Nasara. Nagkulal sila'y marayaw. Sya'bullahil Mukhtar. Imapuas din kanila, bukun marayaw sila ra. Abnaullahi wa ahibba'u. Kulal sila yung kalasahan sintuhan, sila yung family sintuhan, sila yung anak kapo sintuhan, waliyag. Di papasingurun, inwala na simingud, bariman usub, iwan bariman baray. Harap nila pakain, amanu wa amilu salihat. Lianuan nila in jantung nila, lianuan nila in suara nila, lianuan nila in pitong pataran nila. Ang kabayan. Ikat ba nakulang may katataw mama may nang hirang hirang bati jannah. Bakaw kuya ng kinahantara mo ibang jumpatay mo. Labi maka kuya kinahantara mo ibang jumpatay. Guru maja biskamawati wa mati. Atut kamu pataat bang. Umul kamu pababa bangunin. Lam yarjunu ta'ammulan wa tadabburan wa tafahuman. Lima kecepatan ng itakita. Malingkat daw ng pinto. Malingkat daw ng gabon. Lima kecepababa. Malingkat daw ng kunting-kunti. Malingkat daw ng ikatara. Malingkat ng kasing doon. Ako pala. Nakutaw pa lang ito, ikaw masahawin mo. Ato na yung taran mo, awan masahawin mo ba na? Ikaw, hindi mo, ikaw, tak naman na. Uno na,
kakuyakan niya to, wala sila limitan sintuhan, papagtaya-tayaon sila. Papagtaya-tayaon sila, simpagtaya, di makatumoy. Kaya nakulong na sila. Minang marayaw. Yang pa naman tataod, yang pa naman talagang. Lahum ma yasha'una 'inda rabbihim. Famay bimahahu sinatihi. Aun kanila kaya kakamanamu. Isin nagkakamatuan mo. Isin nagkakamahan. Ikaw. Isin ikaw. Amanu wa amilu salih. Malanu injantungmu, malanu ininanmu, wailummi kuantara kuibantin Tuhanmu, wailummi kuantara kuibantin pagkahimu, wailummi mu antara kuibantin pagkahimu, sin biag uulaan. Zalika huwal fadlul kabir. Mga nasapot karayawan yan, inang si mga bariman, usog ibang babae, dalika huwal fadlul kabir, amo na yan in paruntungan, kalakbo-lakbo, karayaw-rayaw, at kabuhin nila ibang nakamatay. Mga anak ka po, magkagunahan kita niyo. Banging kaya kuyakan na to sin, magkaubos din sin. Banging kaya kuyakan na to, kawasa, magkaubos din kawasa. Dahil nga sa babian, pag-iigway na. Di, way na kuyag, kasusahan na. Tumakawa, bangkitan niyo roon na kabayaan sinallahu ta'ala, tiyo-tiyo kuyag, mataud kuyag, way kuyag da, sabab magdaratong da. Nawang kita niyo umalo pakabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala na inihalom singgumini mataud sangingi. Hangkan na inallahu ta'ala nagpara nabi iban rasul ampay manusia mapi niya imarayaw pasarayaw-rayaw. Ampa siya makapaglain makapagpinda dahing hamarayaw pasarayaw-rayaw. Sakali nagpinda na yung tao, dahil haddat usog, paaddat babae. Dahil nga palangay babae, papalangay usog. Buhok usog, buhok babae. Taon pa usog, taon pa babae. Uy, mag-uno sila yan. Kaya panjari ka usog, pag-ubos, magpalangay ka palangay babae. Kaya panjari ka babae, sakali magpalangay ka palangay usog. Uno yan. Sali amarayaw. Kaya panjari kau sa rayaw-rayaw, saydul kaun. Ikaw impuntukan sin sa rayaw-rayaw pia panjari. Marayaw pa kau rin si malaikat. Sakali babaun mo rin akatan pia panjari, ikaw na in sa baba. Iza lam yatamassakal insan. Bima huwa min indillah. Fahuwa yuhbitu min mustawal insan ila mustawal bahaim. Aw akal min jalik. Apabila manusia di niya baugbugan ng kabayaan sintuhan, imbaugbugan niya aming kita niya, aming kanapsuhan niya, mawa siya daing darajat biutang sintuhan sa taas-taas manusia, makakadto siya padarajat sinhayop. Nari paglilingon sinta, uno na siya yaon. Hauno na siya nakalamod. Addat taon, addat uno na. Ay kita niyo mutas deng addat barima. Amin piarahan sin Allah Ta'ala Nabi Ban Rasul nag-akad-akad sila. Silain masanyang hakatan masa.
in wala miyagad hapang hindu sing kanabihan iwan nakarasulan natuad tungki akabuhi nila. Biya diin na inakamatay wang di makapagtawat sin pagtawat sa bunal-bunal. Na. Zalika huwal fadlul kabir. Paman sinallahu ta'ala, mga sila na maugbog, haiman sa bunal, hapaginang sa bunal, wala nila tiyay kuraning kabayaan sin Tuhan, namansak sila, gaugot sila kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, yagad nila, impaglapal nila lom sin sambahayang, Allahu Akbar, yagad nila, impaglapal nila lom sin sambahayang, sabbit kalbi ala dinik wa ala ta'ating, sila na nakadawhat anugaraan sila sinallahu ta'ala paruntungan dunya ibang paruntungan adlaw akhirat. Ayan mga tuan, amo timbiyay ta sintuhan ta ni Rabbul Alamin. Uno pa yung sumunod hayan. Zalika alladhi yubashshirullahu ibadah. Paman sinallahu ta'ala, mga karayawan niya to, piyakuyag sin Tuhan. Tuhan mo yung nagpakuyag kay mo, sa kaliri kaw kumuyag. Piyakuyag kaw sin Tuhan, in lupa mo yan, bukon hama mo yung nagpi kay mo, bukon da ikaw yung nagpi kay mo, bukon da kampung mo, pini kay mo sin Tuhan, sa kaliri kaw kumuyag. Zalika alladhi yubashshirullahu ibadah. Piyakuyag sinallahu ta'ala yung mga bariman. Piyakuyag sinallahu ta'ala yung mga bariman, may ta'mukhlisin, nag-ikhlas sila patuhan. Muttaqin kalna, piyalihala nila yayaran nila yung baran nila. In usog da, in babai da. Ahaw la iurum. Labi ring hayupin palangay nila. In hayop, wayroon umakak, magtiyaon iwan umakak. Wayroon usog, magtiyaon iwan usog. Sa puti kahaman o siya hinangan sara sintao. Pangannal kau marayaw. Mangannal kita niyo marayaw. Bang unuin jimatu. May tak sila nakahinang simbihad turagbus. Insabab niya yan mga tuan. Kaya ikuran nila, in panghindo piara sinallahu ta'ala, amuin nagpapanjari kanila. Zalika alladhi yubashshirullah. Piyakuyag sinallahu ta'ala. Naisiurin tumay masing kakuyakan ini. Amanu amuraim mga sila. Wala kialumian inatay. Wala kialumian sin pagmaksiat. Wala nila pinda in lupa nila, in dagbus nila, in hinang nila. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Pangasuhan da ko sintuan, may ta mo pinda in lupa mo. Hinang takaw usog, nagpinda ko pa babae. Pangasumuhan mga anak ka po. Na, kakuyaran, kandasyo. Alladina jama'u bainal imani wal amali salih. Piyakuyag sinallahu ta'ala, in mga sila, hinahambuok nila indua. Napapag-agad nila indua. Unin dua yan, amanu wa amilu salihat. Piaganggaw taan nila, inrukun iman unum, kawahan tagupat ka dyan. Damik kayan, piaganggaw taan nila, inrukun iman Islam 5,
iwan sin sabarang karayawan, hipapahinang kanila sin Allah Ta'ala, daing hapardo pasunat. Alladhina amanu wa amilu salihat. Nag-aarad to din. Amanu wa amilu salihat. Uno yan, kul, baita sila. Isin nagpabaita Tuhan. Isin diaak nabi. Isin pabaitaan, amin mga sila, wala miyakad. Kul la as'alukum alayhi ajra. Pabaitaan in miyakad, iban sinula miyakad. Pabaitaan in timayma, iban sinula timayma. Di ako mangayukan niyo, dirihilan. Maita. Aun daririhilan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ba't bang inihimarap kita niyo madto? Nagsama-sama. Uy, siya nilawong pagambulda. Sababing mang dirihil Tuhan. Aun mataod dirihilan, aun sarang-sarang, aun tiyo-tiyo. Na yung tiyo-tiyo, dihilan siya si mataod. Ganapan siya si mataod. Nasakali, di man nakaruning kabayaan sin Tuhan, yadto na biyayta sin Allah Ta'ala, alhaakumut takasur. Masasaw na kamu, maligap na kamu, di na kamu makapagibadat marayaw, di na kamu makapagtaat marayaw pa Tuhan. Sabab sin magpatauran na ingkarunahan. Biya sin masa na to ini, way mabaya tiyo-tiyo, so way mataod. Nah, uno adyan pangayon ko kaniyo sabda sin Allah, palman sin Allah Ta'ala, panabiban sin miyagad kaniya, illal mawaddata, magkasila sa Tuhan. Bangsa dyan nagkasila sa inumat ini sa taud-taud pagkaon, sa taud-taud pag-inom. Insati sa dayarelom sa buwangan ini, bang may naat, di makarao, di makarunahan, di makajarihan, doa baliris, insul sadya. Sabab nalatag nila sa buwangan ini, sinsati. Di makajari, hambuk baliris. Uno at ipagdakdak nila, ipamayo nila, bukon. Inumun sadya, hirupon sadya, iwan sabaw. Ay iwan uno niya. Inni matdihil sin Allah subhanahu wa ta'ala. Habang mayan, al-mawadda. Habang mayan, magkasi iwan maglasa. Hakabayaan sin Tuhan. Bukon magkasi iwan maglasa, hakabayaan na to. Illal mawaddata fil qurba. Pagkasi iwan paglasa, sinhang kaunod-ugat muna-muna. Natuhanin ang kaunod-ugat biya, hindi nalawong maglasa. Ingkusog sin syaitan, pumapa. Ingkusog sin syaitan, mga to. Di sila mga to. Amot tin piyawayta sin Allah Ta'ala panabi, piyawayta kato taniyo, ayaw magpuhong yun, dirihilan, sa impuhongon mo, al-mawaddata fil qurba, pagkasi iwan paglasa, tumagna hamapuok. Ama paanak. Ina paanak. Patu iwan palawan niya. Sabab biyawayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, hauling zaman, bang di parayaon sin tawin pangakad nila, hakabayaan sin Allah Ta'ala, dahin kan siya na ali. Akkawalida wa barra sadika. Sumulang na hama iwan ina, mabungis na mag-ama, mabungis na mag-ina, sabang magbaray. Kiukumos tarum adlaw, wala da kulong na piaghinglaw. Wala kulong na nagmula sinaming pagbaha. Inama niya, iwan ina niya, di misani kabutangin, takula obli mapatuktuk.
May tayan hasabab sin panasat sin syaitan. Di niya kawayaan maglasay magtay mangud. Di niya kawayaan maglasay magtiyaon. Di niya kawayaan maglasain hang kaunudukat. Na, kawalida wa barra sadika. Mabungis na mag-ina, mabungis na mag-ama, sa marayaw kasuddahan habakay. Di kuno yan Tuhan. Nayari kita niyo mga anak kapo masay ni. Mga to kita niyo marayaw hasaitan. Sabab kangi unin iman na to. Kangi unin amal na to. Kangi unin rukun Islam 5. Kangi unin rukun imanan 6. Pila na inajujan na. Illal mawaddata fil kurba. Impuhungon niyo bukon dirihilan. Sumagawa inpuhungon niyo pagkasi iwan paglasa indirihilan sin Allah Ta'ala subra-subra bang naaw ni pagkasilasa in mataod dihilan nin tiyo ganapan niya in mataod dihilan nin way. Taniw yan mga anak kapo. Na uno pa yung sumunod. Wa may yaktarib hasanatan. Isyusyun tao himinang karayawan, usog na kababain na ka. Haatulan kabayaan sin Allah Ta'ala, tajid lahu piha husna. Ganap mangganap ing karayawan niya, hakabuhi iwan nakamatay. Bukon mag-plus. Bukon mag-multiply sa double multiply. Lipat mang lipating karayawan niya. Wa may yaktarib hasanatan tajid lahu piha husna. Kataurun sin Allah Ta'ala. Kita niyo makaraos magpataon. Na timaot man intaw sin pagpatao da kabayaan sin tawiwan tao naglingog. Sabang yadto rima utin tao sin pagpatao daatulan kabayaan sin Tuhan di maglingog sa kawa magganap gianapi. Bialong na tiyo-tiyon kay mo katunanin niya rin. Bialong nawain kay mo katunanin niya rin. May tayad to ganti anda sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dahil nga sababian mga anak kapo. Ang biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hinang. Bang nato mahinang, duaahan kita niyo si malaikat. Bang nato mahinang, mangayo rekomendasyon ni malaikat patuhan, o Tuhan na mo ampunin dosa niya yaon. Uno yan Tuhan. Amin magkasila sa kita niyo mag-ibadat, makada kabayaan si Tuhan. Nag-ibadat, nagsasagga. Na, amad to, in kabayaan biyayta, mawang muhinang inyad to biyad to ragbos. Nag-ibadat kaw, mariaw kaw kasuddahan, iyakat mo yung kabayaan sin Allah Ta'ala, taduula kal malaikat. Pangayuan kau ruwa si malaikat tujuh patuhan. Watastaghfir laka, iban pangayuan kau patuhan, o Tuhan namo inangayo malaikat, ampunin dosa niya yaon. Di kau kukan simbihan dagbos. Nakita mo mga anak kapo. Amo yanin iamalan si mga sahabat. Sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hinang, amun bang nila mahinang, nangangayo sila, piyangangayuan pa sila si malaikat, patuhan. Nahinda siyo yan, amun mga tao,
miyagad kabayaan sin Allah Ta'ala harukun iman unum, iwan harukun Islam 5, iwan sin sabarang hipapahinang sin Allah Subhanahu wa Ta'ala amad tiniamalan sin mga sahabat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hamakkatul mukarrama iwan hamadinatul manawwara sambil nara napakatilingkal sin dunya amad timbagbog na to. Nah, unin duhulan sin ayat, innallaha ghafurun syakur. Sa bunal tu, imaha suci maha tinggi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayang ampunun. Ang mga tao nagdusa. Iwan sa taod-taod karayawan sintuan hamanga sila magtutukbal sin pagsyukur. Nahi siyure makatukbal sin duayad to. Siyure makapangayo kaampunan. Bariman da. Imbo kun bariman sambil magdua salamat mga duahin niyo wakitalong na salamat. Sinin sa rayaw-rayaw ruaa, dua asin baran sin tau harap patuhan. Sinin sa rayaw-rayaw ruaa, dua asin ama pa anak, dua asin anak pa maas. Tano yan mga anak po. Na, pura-purahan, pangmayan kita niyo, anugaraan sin Allah Ta'ala, lipat manglipating karayawan. Aula-aula na hamasa na to ini, sababin syaitan, iblis iwan sin syaitan, manusia, Yahudi wan Nasara, naman sa tuod. Hamasa na to ini, hapaan nila, ing karayawan sumagawa. Di nila ra kahapaan sababing gapi, ing mga bariman, Allah Subhanahu wa Ta'ala, hapal man sin mahasut si mahatinggi, wa antumul a'lawna, in kuntum mu'minin. Wala tahinu, wala tahjanu, wa antumul a'lawna, in kuntum mu'minin. Ay kamu maglamma-lamma, pangato kamu marayaw, wala tahinu, wala tahjanu, iwan ay kamu maghanggaw-hanggaw, inggapi niyo Allah Subhanahu wa Ta'ala, iwan kamu in mataas din kanila, bang kamu maganda kabayaan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namura-murahan, mga anak apo at tiranan, kalugay, sinjasad na to, iwan sinyawalihan na to, nahambuk pa, pagtaayunan na to, pagbutukan na to, in kabayaan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, biya sin pagtaayon, biya sin kabutuk, sin pangatayan, iwan sinjasad, hama sa sinjunjungan na to, alaihi salatu wassalam, imalop sila, nagtag-ipon pa Allah Ta'ala, hamasa niya, hamasa sin sahabat, iwan hamasa sin tabiin, sabab amuad timbiyaita, sin Allah Ta'ala, iwaita sin Nabi Kato, harayaw-rayaw, amal amunay mga nasabot yadto, murah-murahan, patubtubon na mo dito, nas'al Allah Subhanahu wa Ta'ala, at-tawfiq wa syadad, wa an yaj'alana hudatan muhtadin, wa an yaj'alana minal faizin wal maqbulina fid dunya wal akhirah. Allahumma ya Rahman ya Rahim irhamna fa innaka anta khairur rahimin. Allahumma ya Tawwab tub alaina fa innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya Razzaq urzuqna fa innaka anta khairur raziqin. Allahumma ya Alim allimna fa innaka anta allamul ghuyub. Subhanaka Allahumma wa bihamdik nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala khairi khalqika nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, ومن أحسن
أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.